Ini rongker lom. Bawa katang pipan kitun pojo. Thek theda sita. Kita coba ke rong juga. Itu. Tata hori ti. Ini kok anak lamak lagi mana? Lang lo. Bang istit lah. Lang po. Rongker sekarang. Piok lo mas tol lo ke? Lamake bawa. Bawa. Lamake masala. Oh, masalah jauh di. Angin sik-sik. Lanjutnya kopi lagi dong. Oh, lagi. Asal pasnya kopi juga. Pakai kapal fan. Mojok sudah. Tidak lama bro. Tiga puluh. Apa nih kopi joko? Belum sebut ya. Labangnya. Telepon bawa ke kok. Inti joko. Lamangnya bang tidak kok. Semua orang lamangnya inti lah deh. Pasti kok jelek ah. Apa nih objek nih ku yo? Harus tak segring endeng lo. Pacar mati lang ke. Nona langsung ngomong cenang deh. Coba mau ngecek lah deh, pas jalan. Oh, pudang dino. Boleh deh. Bare objek ngangge. Artinya kopi lo lagi joko. Yo penting anu ge. Anpara ke coba kan coba. Mama sep-sep pacar mati nak. Lakat ako.